Yaw na me to ka che. Sasa me saja. You say me eda me so ma station me faka bi. So better me kan e pa so sawan ko so bia doaji. O so abofo so ade man pontin ton so aboaso aplawa kacha baguzo me. Ma ho wa ba wan kwati me say do be ka the last time I was total station. The last time. Ma ho. The last time last week Sunday. No crowd no matter say you say obi de akrantie any apese amane trotro na o ba beje. Yaw. But they wo. Anyway, why? Ni na de mkoye de men kanchiro. Yo. Ya be say me kanchiro we nya akrantie asem men kanchiro. But yaw ma hu say money a break asa. E dey na ekoso. So mama na say na yanchia Ghana fu nyina afidie isu echi obi bia anopai efa afidi kesi isu. So no we di nkomo ewo man no mu yene na obi a honni me yie na fe ni bi ni ye no ye si ye tan asem le we entan nipa so ye hwan ye adwuma na ye ne die o ye se o do nsa be ka ne ba bi a se no ye no ebetra komu ha ye ni mu ni de na wo be sha ye wa adwuma ko bi wo man mu ha Ghana ha se obi a nka o masem de o mu pe ebia no mu ye ana o manya emra etai o machinti se no kwase abu nkwa no ngu Ghana fo me che insurance commission se no insurance party faso enya wo man no so ewe yeah, my customers, no. Fast what be party in your woman. Now, we be say, Juma, you know, more, you know. So, no, my ba, and my affair, uche be seen one because you are too. And Ranty and Subaka said, I selection of one year, the jar, fair. You know, what because the dead, and the near Medija, and they say, Sabreno, or more lawyer, assembly will move. Sado na onu ma kodiga na mo wunya asem na wo akire wo na mo meboa no afi na omo pivese enko court faha braha wo zu ni kapre onu okwa sika no wonu be court wa e be wi ase na sado wo zu ni ma esei na ntia se okopa bosia efi baabi na wo de ba solve wo problem no na otimi koye wo adwuma na chese wo twa sokora also na mo na also unu o mun kodi dwa police so si macho we say ya you try insurance tarika wono so don na so pa say me na me dey make me saying na me see BBC a me a me famika so do we nka police will be on and so no ta de ni be si a e bia na oni sika da ho no na ye ni panso na timu no enye ntina ya de mrata akire meboa sa na de ntina abra ho akire woni de insurance for afa ne ya de kwanam court na ya da sorry ya de amaka sa ya tintintin nyina ne say omo mfaso bia ni omo so maye no omo say nya ho so omo ba betu insurance ni wa mu chichemu aduana 40% ene yeso hwedo omo kire erinti ya de ya ka chi omo say omo de 1% kura so so ye ntua enya de ebetua na say John we be say we ntua post betu ene yeso yo ye no omo ya adwempa cho insurance for no mo ba ka akwa so be inspection me share bi dade suppose for na no mo edam kwa no ai the person now I am free du pa kwan mu a ebutu okunu na ye di nose mask akata ne hwene no ya suma o se kwachi driver abra who insurance no omoji aye mo obi no say do ye the size kan be ma police ni so vangoto nose mask enkata ne hwene ye be call aba pepe pa insurance dem o yin order eri ti omo nsa de nso wo de se wo bie wa homai pa tu na wo de anya driver for mpo ye nua mo a yes store a mo do mo akose insurance company ase
omunya problem a fa ni sto ahye anka animanimu na eso mo buare na wotimi say di ni dwa no biso amabra bo say na ete say akwa mo bia timi kasa nkofo na asem yaw Pedro asma wo kan menti ase on ti ase nso I didn't know kan sa menti e kan sa ne say ye ni mu say ahohini nti na eja morre enye sa na mpanyimfo bu be no ai na wo say minu medija na me ho tiri mi a awuyehi abrem no waboa me enye sa na insurance na ete eja de mi adi sika beto na ye ka akonya accident ya ehwo na eso mo boa ye no a sejo na no akwakoda ne yeah, depending on the type of insurance awo ye so na kire mwa wo so no so ye de ma wo ana enu no ni mo nhihye mu sa sejo mpancho your third party and your comprehensive comprehensive no ka bi o kwa starting from 12,000 and to be thousand every year and insurance you ka no beti ya ya aduma ne nkwa ne nyina bia oni insurance enya issue bia wodo wa fiska no na obi nso akwaye no okonya sa problem na instead of say insurance for ebehwe aboa na di manimu ya no sejo misadi sika ko fa lawyer ko di akiri ekotua lawyer ka argument ni no kama wo ba be di sika na fi mi ho no mba cha wo kutaka o ka no tama insurance for the kasa say no mu ni bia no sejo ye busa wo lawyer but say you understand that ade na asi no the insurance company cannot just accept even though risk no there no so or just say BBC a obetima boa there but you also will prove beyond doubt say ade na see no ye say na see nti investigation koso a no enye Macho policy eba behwem no de ne report ba say na asia lentimi nyina so mu aten ewu ya ne de nye policy ne be gina kwa ho lawyer ne be inspection yani de nti ama yani abreo try believe the third party we see nipa no team no epe na insurance ne cover no na wo driver ne yahu mbobo kura no 2000 to to finara ka ogro ni eba so na wo san ko we so a almost about 40% no baby ya no dey I so mi ni de ntia mi kasa okay say play any 207 exia wo airwatch so o sa sam komo no mun ko bisa eye mate ni na o say ya no odi mate wo ka no mu no sa ni ni ma abusia one person akro hu ya bi okro yin entie bia ya wo hono na bia mo behu say ni ma yenye system ni yie ni ade de abaka se mfaso eno de eni tuna ye ka se ye hu mfaso bia wo so enti ni ye se mfaso ni wo mo so na wa sa sorry anya hu sa dia ye gie no enti ene se hu comprehensive hu ya no 15,000 ya ba be calculate 40% asa de aka wo se don abra konko ya tiso Hana be tiasa gawi okay enti enyina ba bi ejina na so do ya so mo de one person akwa tunua yan ya mu se enyo mo ne be jira ka akwa so no ya ni ya nua mo police for be settle sa issue no ka akwa no so money policy for be settle yes because omo jiam futuro man futuro ku momo as insurance for eso mo be chichi yen e discount mo a omo ma policy bi yanso ya manu omo ya ofaase ne omo ya de sense kana ya de ma insurance na emfaso bi ani so no
But the better flow, I Akoma police for the Mujina car transfer Mama boy a hobby. Mama researching Ghana agenda no ya research and some beer echo course dira wo we bo a yenim bofo fra e besa ka yeri be siesie o man nim pefe se wo dia wo ya wa adwuma pese Ghana 14 komo na se enti na obi otifie tie se nko obegusa ya be ma se wo gusa ma o mo no na mo se wo bie wa homo pa se o man Ghana ha pa yeti insurance a e wo kro we mu a o ma ye se tam no enfa so be pa na enya wo mo a se no ore be ho obi antini nka wo kro we mu na ye ja sankofo no mo ye do mo pe kaka so mo dem wo kro we mu enfa so be na enya free insurance company yo na ka anya bi ampo ye Premier League ya egwe se mo di dia sponsor kotoko any house ni ade kra se don ke players papa ya ya no maji kane no mo koi enko nka mu ama every Sunday ama Wednesday yan ko ball e ma taxi driver for nyi aduma ye ha ya on say companies e be sponsor the league si pen yo na mo guzo ye eza ade no ana wo zo ade na wo ye no so nya akono na we da be sponsor eskani no nipa no onko Tanzania ne ade a the players ni na mu ana ti che wo Ghana ha emu educhan de okwa akwaji wo Tanzania na obesori ako wi kro mu ade enti ane krakra no mo se dem mo de petition kwa Akoma mpanimfo ana se mo se dem ya kan kire mo insurance commission for the abo mama ne say omo de one person pe say kwa to so yintia ye say atikoko so petru abafom to mo kwa mbo mo hwe no mo nti omo de no so no anya bibi am wa say ensan ko bo no kro no the money from say NIC fuasia bacho omo ya insurance commission ai da ka kire omo fra driver from paying so na bo mama ne si yintia ene ye pese Ghana fo nyina tibi boni o ma gbe se nko mo fa contract aba be boy apu ye de ka kire mo se ye hu fa so bia wo mo so eni ti ye so mo de one person akura mo ka si o manim na so no ni na wo ko we mu a ha o man na mi ntimi nka yen kan su wani wani ye kwa kan e na mo se say mo ka si o manim na mo se say amu kwa gbe hu amu ko ni e twa mo so mo kon sa amra no mo fa one person akura amra so mo de insurance so no mo hwe ye no mo mi enu ko we ni me see ye ba settle matter no ka akwa so ye ka kire mo nso say insurance for ma road am ye check no omo mbe check no ye be to no smart am o makata omo hwe e won futuro ni no mo hwe se di omo je no kra bi be si office wo bi mu a anyway ya be ma ya try yo any ye nyina na mo senye trotro for nkwane commercial for nkwan mo kwa de se mo na mutimi ye comprehensive akese wo de se kwa se one more kakura 12,000 de oboka me say the 20% ba beto so a say no na say be 16,000 o no akatua say ka yuzunya nkwa na otimi ye kwasi ada na bi wa abusia be kwa asori a na say sika kese we ade na upe sika kwa akọ wari abre yeso obusia di ya me da se Sadro be so be da se mpache o mani nsan Akoma first na mu ye mai se ye hu se mo jai na nya mo pe fu e ne bo be ye den eri nti na mu jai Sadro na fu ala abafu pa ntinka weekend mu be tiri aka se 20 cars ya mu be dru Star Oil ozo mu no mu fu e fu pa na omu kwaji fu e free ya te right so no what is e mu nya mai na wo no wo union na wo ye ayi no wo ye true drivers na wo ye PR mo no wo de na mo ye de am mo ba so na wo ba station Africa mi ajo ka skada wo union panyini a na damfo
Yankasa one front, no one tell free go. Akoma FM 87. One front to the knife one and a fro. Some chairman, mamma whom I'm for one front. But you person comes one way do and pay. You guess we just don't have a kind of. Yo, but that's it. Before we see you. Bye. Right, my entia a for no shell. Away.